لگوری راپورتکا تورا فوکس نیوز یا امریکی کو زانیارین خوش هوالگریا امریکا ولاتین روج آوایی ورگرتنه ایران چکین پیشکتی و پروگرامین موشکی دریا گشتن فروکین گمان لگری بو حزب الله و لبنانی شاندنه لگوری روزنامه بلاف کریه بالافرکا برهلگریا هیلا اسمانی فارس قشم گشتکش بو بیروت کر و بری بگه بیروت لفروکخانه دمشق خطا خواری و پشتی کو گشت بو لبنانی کر بری خدایا پایتخت ولات قطر و پشترا رو لطهرانی کر روزنامه فوکس نیوز اشکره کر کو باری فروکخانه برهلگر پیکاتبو ji çend çekên pêşketî û çekên destnîşankirina pêgehan anko GPS û çendîn pêwîstên kargeha Îranî ya çêkirina çekan li Libnanê. Wîlayetên Yekgirtiyên Amerîka û İsraîl û ajansên welatên Rojavayî belge bi dest wan ketine ku Îran li Sûriya û Yemen mijûlê avakirina kargehên çekên pêşketiye û bi firokeyên barhilgir yên gomanlêkirî pîdviyên avakirina kargehên çekan digihîne cihê mebest û ji alî xwe ve hemû siyadlînan serokê bereyê dezgeha ewlehiya leşkeriya İsraîlî got ku Îran hewl dide li Sûriyê kargehên durustkirina mûşekên palîstî ava bike. Yadlînan got jî ku Îran dixwaze li Sûriyê xwe bihêz bike û rûyê mûşekên xwe li İsraîlê bike. Da ku kes nemîne rêgiriyê li Îranê bigire û da zanîn ku di sala borî de balaferên şerî yên İsraîlî bêhtir ji 200 carî karwan û embarên çekên Îranê li Sûriyê kirine ermanc.